Pentecost program thlir tu te chibai vek ule Vanlalhmachhuana kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thlirin ilo ngai thang u Mizoram UPC Bible Zirna Apostolic Theological Institute chuan graduation day an mang October ni somthum pakhat thole ni khan ATI chapel durtlanga graduation day hi man ania zirlai som panga te hena graduate in theology GTH degree hlanan ni Principal Reverend Pilarin Oman graduation day in khoma kai hruaya Hunser Reverend Sa Enga Sailo General Secretary chuan mangin thusoi toy upa Jelal Ramliana Chairman ATI Board le unau pa Vanlalhmachhuana President Student Union te hnen atangin ngai thak ani bok ATI Dean Reverend Bilal Chan Himan report le result puan na hun anaya Reverend Thanglian Sanga General Superintendent chuan zirlai te hnen certificate hlana fuina thucha asoi bok ani ATI zirlai graduate tharta thilpek hlan na hun Reverend Zorom Thara General Treasurer in anei boka Reverend Jeremy Lee lang chuan graduate tong try sakna hun anei ani ATI zirlai graduate zinga hian valal nun siami chu O grade ta pasin pakhat na ania larin chuang hnamte le Vanlalhmachhuana ten dotin A grade ta an pass ani kumin hian zirlai som panga te hena GTH degree hlanan nia O grade ta mi pakhat A grade ta mi som pakhat B grade ta mi pakhat C grade ta mi pakhat le D grade ta pass mi pakhat omin fail an omlo ani kumin hian second year zirlai mi som le first year zirlai mi som pani omin an vain an pass veka second year a hian lal nun hlima chu A grade ta passin pakhat na ania first year a lal nei ki ma chu pakhat na nin A grade ta pass ani ATI graduation day a hian zirtir tu ai oin lecturer Reverend Ngu Thanpara Sailo chuan lom thu soina hun amanga Reverend Silian Sanga lecturer in malsom tong try na in hun akhara tlailama graduation day pula roi buat sai chu kal khom ten an kil ho ani October ni somtum pakhat thole ni vek khan ATI board chu principal office an thu khoma kumsani somni pali budget estimate thlir hovin Mizoram UPC puipa ten an ho ani Mizoram UPC Education Board chu October ni somthum pakhat thole ni zan khan General Treasurer Quarters khatla an thu khoma board chairman upa kelal sang zualan na kai hruaya Mizoram UPC puipa Reverend Sa Enga Sailo General Secretary le Reverend Zoram Thara General Treasurer ten an ho Education Board chuan si hmuihmuna school building sakmek chu chaktaka bozui zel ni se antia kumsani somni pali budget estimate an en ho baka board in kai hruaina aduante an thlir hova khasnam para le naising para school hena thanpuina sumhlan an rail bok ani Mizoram UPC General Missions Department in khom puiwei som panina October ni somni pakua pathiani manga longtlai chan mare in puya nei chu tluang taka man zo ani General Missions Department in khom pui hi October ni somni pasari zir top zana tangkhan nei tan ania palai riak lut mi zanga chuang omin Mizoram Pon Missions Field atangin palai somko paruk an kalbok October ni somni pariat in rinni ni lengin General Missions Department rorel in khom nei ania agenda somli pathum chop chu ani in somni pathum an pasa anthure langsar zual zinga Delhi Field chu mun thum Delhi Field Uttarakhand Field le Uttar Pradesh Field ta thente Upper Assam Field mun nia thente North Bengal Field chu mun nia North Bengal Field le Jalpaiguri Field ta thente atela hengba ka hian in khom pui nei hun angeta nei tha an tia October pathiani voilina an ruat ani General in khom pui le board ta fee zanga lak rotnate Kolkata kaushanin mun loram anei theina na chaktaka malakte Pentecost Mission School a thok tu te quarter sakte Missions Field ta biak in saknan kumsang ni somni pali chung hian kaushan intina cheng somnga theu khonni se ti te kumsang ni somni pali ya hian bialtin in missions support nei vek ni se ti tele General Missions Department manual le dan pui Hindi le English le lin ni se ti te an pass boka kumsang ni somni pali General Missions budget atan cheng vaibel chethum nuai somthum pani singruk sang kwa rawrel na chuan apom bok ani Secretary report atang alan danin kumin hian Pastor Bial somsari pariat le field som paruk atangin inkhom pui report form alut kima September tha chung khan kumin chunga General Headquarters in Bial sang le field te budget atuk de iptele mission support atanga lut tura bei seite chu khum vek an nia budget khum thei Bial hi somnga pathum an om ani General Missions Department inkhom pui chuan kumsani somni pali atanga man tran turin thoktu missionary te lom manti pun rel bok ani November ni thumatanga ninga pathiani manghian Mizoram UPC Hnuai district pariata inkhom pui nei ani dona Mizoram UPC puipa tele General Headquarters ruai tu te insem darin an man puyang
Tripura District Inkhom Pui chu Saprum Bial Maniram Kami Kaushana nei ani dona Executive Chairman Upalal Zirlian an amhan puyang Tripura District Inkhom Puya Thushil tu tur te chu Zirtop Zana Pastor Tongthok Tripura Agartala Section Indrini Zana Reverend Chitaranjan de Barma Kanchanpur Section Pathiani Chama Upalal Zirliana Executive Chairman Pathiani Zana Upa Siam Liana Darlong District Secretary te an niang Serchip District Inkhom Pui hi North Mual Chenga nei ani dona Reverend Thanglian Sanga General Superintendent in man puyang Serchip District Inkhom Puya hian heng mi te hnen atang hian pathian thu cha ngai thlak aniang Zirtop Zana tirkau ruat fam kima Indrin ni ro re lo inkhoma tirkau lal biak nia Indrin Zana Upa PC lal biak kima Pathiani Chama Reverend Thanglian Sanga General Superintendent Pathiani Chanua Pastor RT lal tran puya Pathiani Zana Pastor lal nging lova District Treasurer te an ni dona ni Siha District Inkhom Pui hi voisom ni paruk na tur ni in ni otlanga nei ani dona General Secretary Reverend Sainga Sailawin man puyang Siha District Inkhom Pui nei chunga thuril tu tur te chu Zirtop Zana Upa Eflal du saka Rorel lo inkhoma tirkau lalom puya Sailaw South Lungpher Indrini Zana Upa B Dar chua Pathiani Chama Reverend Sainga Sailaw General Secretary Pathiani Chanua Pastor Paul Lian Moy Cheural BL2 Pathiani Zana Pastor F Lal Thakima Si BL2 te an niang Lunglei District Inkhom Pui hi thing saya nei ani dona Reverend Zoram Thara General Treasurer le Area Secretary Reverend PC Parlian aten an man puyang Lunglei District Inkhom Pui nei chunga thuril tu turte Zirtop Zana Upa PL Biak Moya District Chairman Rorel lo inkhoma tirkau Silarin Lua Indrini Zana Reverend PC Parliana Area Secretary Pathiani Chama Reverend Zoram Thara General Treasurer Pathiani Chanua Pastor Silal Mingsanga Lungsen BL2 Pathiani Zana Reverend Lalngai Zuala Lungleira Siveng BL2 te an niang Marthlang District Inkhom Pui hi bil khothira nei ani don boka General Sunday School Department Secretary Reverend HD Vanlalhmachhuana man puyang Marthlang District Inkhom Puya hian Zirtop Zana tirkau lal du saka Kolasip Indrin ni ro rel lo inkhoma tirkau Vanlalhom Puya Pang Balkon Indrin Zana Upa Zakaria Bairabi Pathiani Chama Reverend HD Vanlalhmachhuana Secretary General Sunday School Department Pathiani Chanua Pastor Andrew Lal Hruai Zela Pathiani Zana Reverend Raukhuma Konpui BL2 te hnen atangin pathian thu cha ngai thlak ani dona ni Ramthar District Inkhom Pui hi mual hoi Haflong Biala nei ani dona Reverend T Lalding Liana Secretary General Missions Department in man puyang Ramthar District Inkhom Puya thuril tu turte Zirtop Zana tirkau ngurlien vela Indrini Zana tirkau Abram Elzote Pathiani Chama Reverend T Lalding Liana Secretary General Missions Department Pathiani Chanua Sacrament Rongbolna Reverend Lian Kholal Singson in anaidona Pathiani Zana Pastor K Thangkima Jiri BL2 in Thuril Rongbon anayang District in Tehian November nili Indrini Chuna Rorel Inkhom an nayanga Ministerial License Deal to the Tan Written Exam le Personal Interview abuat sa ibaka District Chunga tirkau te tan Seminar abuat sa ibokang BL Chung Rongbon na chanchin thar lo ngai thak chun zomila Mamit BL LED te chuan Seminar Kam Revival Mamit Headquarters Kaushan Biak ina October ni somni pakua Pathiani Mangkhan an naya ni somni pariat Indrin ni chuna seminar an nei Seminar hian thupui pahni zirho ania Una nu lal zam lian ni khiang te EBM General LED chuan thutlungarin omna ti thupui mangin zirtir na apea Una nu Helen C lalrem ruati President Mamit BL LED chuan leadership ti thupui mangin paper a present bok Revival Inkhom hi Indrin ni zana tanga Pathiani zan thleng an nei chun zoma Una nu chanchin moi Vice President Mamit BL LED Una nu lal zam lian ni khiang te EBM General LED Una nu Helen C lalrem ruati President Mamit BL LED te hnen atangin pathian thu cha ngai thlak ani Cholmun BL Industry Kausana October ni somni pakua Pathiani Chama Khan tirgaulal du sakan mithar chung ko ni mi pasari te chu Mizoram PC aseng ani Serchi BL Hepron Kausana po October ni somni pakua Pathiani Zan Khan mithar pakhat chu Kaushan dang atangin tirgau Vanlalhreman Mizoram PC asenga mithar hi tirgaulal muan sangan lalpa i suamingin baptisma achantirani Konpui BL LED te chuan October ni somni pakua Pathiani Zan Khan BL Fan program nein Konpui venglai Kaushan te aning khom puya
he huna hian general LED in kumsang ni somni pathum chunga bu fai tham thalo man asema pathum na dong tu unau nu lalom pui le consolation prize dong tu unau nu pilal muan pui te hne na BLLD chuan lompui na thilpe kan hlan bok kon pui BLLD chuan an bial chunga tanga rampum huap lo man dong thei mi pani an nei churo pui an ti in an chuang hle ani dar choi BL Sunday School Department buat sai children's meet chu October ni somni pariat le ni somni pakua pathian ni mangkhan tluang taka nei ania no pang Sunday School ten solo group zai lam le recitation mangin inti siak na an neya inti siak na pi alama hian revival in khom nei ni in no pang zinga har tharna na satak athenga tharau thianglim baptisma mi engamazat in an chang ani champhai BL zote ka urana chandam na camping chhong ni na October ni somni pathuma tanga ni somni pariat chung khan nei ania BL tu Reverend Kelal ompuya chu speaker atan man chun zom ani chandam na camping chhong ni na hian campers mi som nga pani an luta ko ran chung kwa ba ka pon lam atanga lut an thanhem hle ani he chandam na camping atang hian mi thar pani te chu ko ran dang atangin Mizoram PC ya seng an nia lalpa isu minga baptisma changmi som le pariat an oma mi engamazat in tharau thianglim baptisma an changbok ani October ni somthum pakhat thole ni khan tuipui ka rana unau pa ro sangki mate chung kwa chuan rantalin pathian choi moina an neya unau nu ka mingi zote chu speaker ani tuipui ka rana hian unau nu ka mingi le unau nu lal mudige te chuan rongbol na nei thakhat don an chamchila mualing khom te an nei thin ani ole khati zong kha ka ran rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thla khau thei te chu ani e